aba Ministry y'Amaizi n'ebyobahangwa bakwatanise na district ya Rubirizi batandikire ihuriro yo kugaruzaho emyanya y'ebisharara yatahirirwe kandi abatura behanangirizibwe kurekera kimwe kushisha ebyobahangwa. Ebisaru byonna biberenga birekebwanga temubikozesa kubanga gavumenti yateekawo etteeka nti ebisaru byonna erina yebifuga bijja kubeera nga bituleetera obudde embeera y'obudde efugibwa bisaru bino byemulaba. Itwe nk'abantu b'ekicweka eki twinemu abantu abarakozesa ekisharara konka omwe n'omwe ahabwa obutegesibwa mwenyesiga ngo butwayegesibwa kandi tukatabika ebintu ebire birimu obubenje bukacendeera n'ebindi ncoreka abantu bakwetegereza omugasho gwakyo kandi obona baganyirwa. Omulimo guno gukatandikwaho ira tutandikire Katanda tukatandikaho enyuma okwo omu sub county ya Katerera twakora sub county Kyabakara twakora na Katerera sub county. Hona abatura ababuginweho abakuraba bashoborirwa omugasho gw'okukuuma ebyobahangwa omu kicweka kyabo. Ekisharara eringuli etwahulira amaizi agatuyihamu kukozesa omumaka gaitu oba kukozesa mu ndimi zitu nka irrigation. Ekyakabiri ebisharara bijejena bisengeja amaizi bisengejamu oburofu ahabwo kwegesa abantu ekyo bakweta okukuuma ensi yitu na nakuta omunkora iteeka ryite lya National Environment Act namba ya 5 2019. Abe batari kumanya itaka ryabone riha itaka rya NFN riha ninga seri ebisharara bya natural resources nibiha. Ehuriro yo kugaruraho ebisharara muri district egi negendo misho amakuru agagasha kwa Onesmus Ndiana bo mu Rubirizi.